Salofa e nei foi vaenga o telefo mai le si fonga o le lo mua o le talo mua iai se a onga i le ai o Christchurch sa tufa iai ni me ai mafu i la songa fua nafi i lalo le polkalame o me ai o le auli mo ta maiti a onga o le nei fa le tonu o la pata ia ma ua whautua i nai e le pule a onga matua ina ia siaki ni a whaina o la tau whanau ona upopolenga i le ono a fio nisi i me ai wha le tonu nei o le wauli o le songa fuan nafi i le onga le i Christchurch. Whailo mai e le pule a onga o le onga le nei o le Hayata Community Campers le au fi ai vasenga mai le tausanga mua e o i le tausanga sfulma le tolu e whapena i loa se whaia onga e mafu ma ua leanga i a nei me ai ai ua uma na tufa i nātu i ta maiti a onga. Ta ua te maita i pule a onga i a Peggy Barrows, sa tula i mai mo mua foi nisi whaafi tauli i me ailawa nei mo ta maiti a onga i lana onga. Ai o se mea mo tau tia tele lea ua adiri mai le te leo le whaale tonu wa fi ai me ai nei e a watu mo ta maiti. Whaalia foi na da tala se whaia onga ia se me ai mai loa ai le tūlanga le manuia e le ngata ina ua mafu ai ua manongi leanga ma le mawhai o na tau mwhalia. Sa wawe o na tau fia le tūwhaina o me ai mo ta maiti a onga ma whaatanuina e la fwa i uma lātou me ai i le la PC. Aina whaalia le te maita i pule a onga sa i loa i me ai na la fwa ai e iai nisi me ai ua talai ma fōlinga na aina e nisi o tau maiti. O me ai umanei sa tā pena ina mai ma tūwhai nātu i le aonga e le kompani e ngoa o le Compass Group. O le masina o mati sa tālo sangai fo i le aonga lawale nei le Hayata Community Campers pe ma whai ona whaia e lātou lava a lātou me ai mo tau maiti a aonga ai i aua ma tāu fia le toi whaia mai le kompani le nei o le Compass Group. E tai e le Italia le talo sanga le means talo lango a onga ia David Sāmoa. Whailo mai le pule a onga o me ai mo te maiti le o uli nei le aso lua le nei o le a saunia ma ti liva atu le Compass Group ai o le a muamua o na siaki ina le lei me ai uma a o le i tuwhainatu i le whanau a onga. O leo whailo mai se si tanga o Fesor Swani ale malo o New Zealand ai whape ai fo i male malo Australia mo Port Kalame mangalu e ngā whai e le whaalapo tonga e whai ngoina o le Pacer Plus a tunu o le Pasifika. Ta ua el te maita i minsta e whea ngai mo tupe whaalu mo le ati na e o whaatau inga a New Zealand o Nicola Grigg e se fulu miliona ta la ua pasia e le malo so whaatasi e langolango ai lea whaalapo tonga le Pasifika i le tonu o leisi lima tausanga ua savalia nei. O lefiso soani e langolango ai atunu umo le Pasifika o lo o fia i le tonu o le Pacer Plus i a lātou tau mo whainga e whaale leia ma si itia le tūlanga o lātou o loa o lo whaatau inatu i whafo i tūlanga masani o he whaatau inga whaale wā o mā lo a to ai fo i maisi tau mo whainga e whaato sinatu i o lātou o tunu ni company mai whafo e fia fo si aini ati na e mani pisi nisi au ngā e mauai ngā rue ngā tangata. O le whanaunga i a maua se whale motu o le mana onga nume le tasi lea mo le to tele o tangata o New Zealand. Peita ai e to tele manatu o se la sanga whainga tā tele lea ai longa e mawhai o na lātou o sia. O le lipoti lona lua ale whale tupe o le Kiwi Bank, whaau talaina o le State of Home Ownership, o manino mai ai, o le manatu o le 85% o tangata sa suasua i nai, e iai le taofi, o le maua o le whale totino, ma se whale motu, o le tumutumunga lea o le whaanaunaunga, ma le manatu o so se New Zealand, ta ua le ngana Peretania o le Kiwi Dream, e pei hoi o nā atangia e lipoti o le tausanga te luai lua awhi luas funma le whaa. E ai, ia se swinga le lei la wha ingo tangata e manatu e de tau o na latu au sia lea wha le pō. Peita ai, e 5% manatu o lo o tele lava le mau lave o le maketi
ua mafua ai ona toa lia la tau tau mwhainga mo le fia maua ni la tau whale motu. Ai fast fuluono pasene o tangata e le aini whale ua si ilima manatu e le ai se wha moe moe ono mawhai ona la tau maua ia ni whale to tino. Whailo mai e le pulisili o le Kiwi Bank ia Steve Djokovic o le neisa ililinga ua sanga wha mautu inai o le maua ma le umia o se whale motu o se vaenga au tū lea o lawa singa ma fuafuanga so o se tangata o New Zealand. Pitai o le tele lava o tangata i eile manatu ua sai se tia i la tau i le maula velave e a fia i le whaatino ina o le tu langa tā ua o le soi fuanga. Lipotia mai le tū malosi o le minstaiva a ia le whalapo tonga le malo e ta ua o le whamak e pui pui i le vaenga tupe e lata i le wha se lau afe Tala o le tongi whai ua le sa vea ma whaauru lunga o le whalapo tonga ai ua whamawai. Whaadia le ministaia David Sāmoa sa le lei lama le whaafoina o le whamawaianga ma le payout mo le tamaitai na vea ma pulisili o le whamak e le lato komiti whaafoe. O le whamak e pe o na zil fia o le whalapo tonga tele lea le maro New Zealand e whea ngai ma le whaatawina mai o waila au ma fuala au uma mo tonga whitinga whaale soifua maloloina i le tonu o le tunu a toa. O lona pulisili sa iai talu mai le tausanga i ruafes fulwalu o le tamaitai ingo ia Sarah Fett na whaamawai mai le tuwhinga ia Februari le tausanga nei mai sa tu ina tu iai lona te tongi whai u e toru se lau lima se furuma le fitu wafe Tala. La songa fuana nafi i se fontanga a le komiti filifilia le parlemene mo mata upu tau le soifua malolo ina sa visiting ia le tamaitai hoi pula le laipa ia Aisha Verol ia le taitei fono le whamak e tu sai o le tupe sa tongi atu i le tamaitai CEO ina ua whamawai. Na io ina e Paula Bennett o ia le o le taitei fono le whaia o lea payout ma ia ta ua sa aia ia i lalo le whenga inga whainga ruenga a le tamaitai sa vea mo pule. E lenga tai lea, ai na whaalia fwoi le minstaia David Seymour i luma o le komiti o le tongi whai una maua le tamaitai na vea mo pulisili o le whamak e sa o le lei mai sa muli ta ia ala o le tūla whono. Ta ua e le minsta o le whamak o se whaalapo tonga le malo New Zealand e o i le lua piliona tā la ia le tupe la tau te whaalu i le tausangai tāsi e whaatau mo iai fuala au, ma waila au mai whaafo e mana o mia mo tonga whitinga o le soifua maloloina o New Zealand. Wa whaelo mai le whainga malo o lo tūnei le foe i lana fuafuanga i na tau tau hio fiaisi i tanga o la fonga tutongi po raids o whale. E amata i le tausanga lua afe luas fulfitu o na le mawhaiana si itia e se pūlenga o nuu ma ai po city councils i raids mo whale i lunga atu o se tapulaa o le a ia ma whaatulanga e le malo. O lea fua mo le tapulaa o si tanga raids o lo whaamoe e whaangata mai le whaapasene le maolunga. Whaero mai le whaaululunga o le pūlenga o whainga malo wha loto i whale po local government o le Leo Scott Netherland o se tūlanga le lei ua mai ta wina i le mana o le whainga malo e whaia se fua e whetaui mataala whea ngai. Pei tai e nau o ia ina ia aua ne ia awhiai lea whainga whaamaya le malo ia fuafuanga pūlenga o nuu mai tū malo e inivesi ai ia tina e pei o awala o ala lau papa whapea mahala o whela ua inga. Whaero mai fo i le tamaita i pule nuu o Gisborne o Rati Stalls o ia fo i o le sui Palestine o local government o le tau fia o le so na si tai o la fonga nei po raids o se mata upu o lo whaataua ma ave iai le whaamumua a so o se pūlenga i le teimi nei. Aina ia ta ua e tele pūlenga e au fiai ma le ai o Gisborne o lo whengai nei mo le tauto e whaaleia o mea sa whaaleanga ina o na o winga lolo wā le tau sa fiai tarui nei. E se furu iwa tau sanga le matua o se tama onga mai ka nata na tau fia leo le malai waalele au kilani le sa na te nei e na ua maua ila na ato le sili atu de se furu le 5 kilo kalama
o le vaila au whaasaina o le methamphetamine po le aisa. O le nei tau le lea o stasi o le pasese na malanga mai le ai o Vancouver, mai o le teimina siaki ailana atu pa'au na maua i le tonuni containers la iti e se furu lima la whai ua utu i aile aisa mana nā i le tonu o na lava. Whailo mai le ofisa le tiute o le tau fuafuaina o le nei vaila au whaasaina e tusa le mo le wha tesi 5 miliona tā la. O le asonga fuan nafi lena tūla i aile whaamsinonga whaitu māloi manu kau ia le taule lea o whaiane i ai mōrianga i lona umia ma le whaulu whalina mai i New Zealand o lea vaila au whaasaina. Ta ua mai e le li pule le ofisa le tiute le malai waalele o Kilani o Ben Wells ua whaamalo sia le teimi nei ngā luenga whai ele mta ngā luenga i le mata i tuwina leo tangata malanga mai whafo ma la to uta i le anga i atu i le teimi pisi o aso malo lo o le kirisimasi ma le tausanga fau. Tesi ma le tasi miliona tā la le sala tupe ua whaasala i nai le whaamasnonga ia le company tau whesota inga tele wawave o le 1NZ ona o ni mata upu a fia ailana mata whaioi sa le tau ona whaia e winga i mana onga le ma alofia o tangata i le taimi o ni whaalawe lave whaafua sei. O le nei whai unga le whaamsinonga maulunga e mafua i se tangi e le komisio me tau pisnisi le Commerce Commission sa whaia i le tausanga ua mawae e a fia ai le whaia leo le tiutia le 1NZ i le whaai lo atu lea ma whesotai i tangata nao lātou mana o mia i le whesoa swani. E se fulu la whaia ni mata upu sa ioeina i le 1NZ i lalo le tula fono e ta ua o le 111 contact code lea e mana o mia ai kompani tau whesoata inga e whaia fua i ani wala au i taimi ni whaala mlau whaafu sei e pei o taimi e pe ai le pawa po le elitise. Whaadia le komisina o whesoata inga tele wawave o Tristan Gilbertson e ta ua tele le au nanga o whesoata inga tele wawave i taimi ni whaala velave whaale natura ma taimi e motu si ai ma pe le elitise. O soli tu la fono na ioeina e le 1NZ e whaapena tutupu i le vāle tausanga i luafe luas funtasi ma le luafe luas funu ma le tolu. O le mamawha o timunga ma ta whenga o vai i le whaai unga o vai aso ua ma vai i Aukilani wailonga o nā whai na ai ngā taifale ai maisi o ma ta whanga i le vaenga o New Zealand ona ota ma le palapala na tawhe atu iai. O le masua atu i le Sami o ota mai whale ese ona o le malosi ma le mamawha o timunga wa whai na ai ma ma ta whanga i fia tangata i ta whawhau ma ta ele ai. Mai ua lapata ia i nei tangata ina ia whae tete le tofu pe ta ele ai le Sami ai maise i le waite mata. Ele ngata i lea ai se furuma le tolu la whae o isi ma ta whanga i Aukilani e au fia ai ma Herne Bay ua whaasao na ta ele ai tangata i le teimi nei e le pūlenga o le ai o Aukilani a mata mai le asonga fuana nafi ona o a fianga e pei ona ta ua. O le nei sa ua whaamamalu nei mo se taimi e lei loa le umi. Ina i tala mai whafo, whaalia le pāle mia o le tunu o Papua New Guinea, James Marape, e le mawhai o na nofo fi le mūlo na mā lo, pe a whai e alia di mai ni mata upu e a fi aile a ia te tau a tangata Melanesia, ai mai se o tangata o Papua i Sifo. Whaalia e Marape, ua tele tausanga o li po tia moi pēr le tele o le maumata upu, ua awhai na aida a ia te tau o tangata i le tono o Papua i Sifo. Mai tele foi i le maufon tanga wha le vāo malo ua langa aile nei lava mata upu. E peo si le fia o le tui Sifo o Papua New Guinea, lea e ta ua o le tu malo tele o Papua i Sifo, o lo i lalo o pulenga le malo o Indonesia. Mai ua tele te usanga o tau mwhaitangata Melanesia, e nofo ai le vaenga o le tunu o e te i pulenga le malo o Indonesia, ai ia whaia so la tau lava malo tu to tasi. Whaalia mai le nei vai aso e le pālemi o Papua New Guinea, e amana ia tele lo no malo, ia le pule le malo Indonesia e te taunu o Papua i Sifo, ai a whaia tu le mai ni sori ngā tu la whono taule ai a te tau tangata,
te tau lava na whaalia i ai se langona o lona malo ai le te tau na while mu manofo i le eise me whaia. O le stofi nei le aso wha o te sema, o le a te tala ai mo le teimi mua i le au whaatau o New Zealand, i a whai te toa o le whale o loa tele e ingoa o le Ikea i au kilani, e pei ona o tele tausanga o whaatari tali i ai i a le toa tele o tangata. Whaero mai i le pulenga o le Ikea, o lo i ele manatu, e o atu i le vāo le se furu lima afe, ma le lua se furu afe, le a whai o tangata whaatau, o le a asia si atu i le aso mua i le tala ai lo lātou whale o loa tele le nei, i le Sylvia Park i Mount Wellington. Ua whautua i naile ma manua le tunu o whenga asoloai, ina i a whautangia ma fua mao i le ono poloka ma le tuwai o whewa inga masani o tawale i lunga o ala te tele i le vaenga o au ki lani. Aso ngā fua nafi i lena ma waila avanoa la au whaasara lau, mai mo ai do tono le nei whare o loa tele, e tusa ma le tolu se furu wha afe i mita whaata wha le tele, mai fitu tausanga talu o na fausia. Lau i loa le kompani le nei o le Ikea i o na whale o loa ma o loa whelanu nanuai, e au ngā mo whale o ainga i pōtu malolo ma pōtu moe, ai mai se o mukuka ma whale taele, ai whapea na mea whale i so se i tu ainga ma le tele o loa e alu i le tise. O loo whautua ina mai lau whaatau, a tonu e le leile download o le Ikea app, e fiso swani i le sa ilia o ni o loa o loo fia maua. O loo umai do tonu o potu o le neifan o loa tele, ua umo na whaapipi ma tusi ai o lātou tau, ma le ingoa whaasui se lani o loa te itasi. O i tu la masani le talai le Ikea o le iwa i le tae awa o i le iwa i le pō, fitu aso le vai aso, a mata atu i las whareile nei, le aso lima o te sema. E Ta'alonga basketball le tupau le I whaia ina le Tall Blacks a New Zealand i le Boomers a Australia i ai e fitu iwa i le fitu sfurfitu o le Ta'alonga i Wellington e ano pō o lona lua i leo Ta'alonga e su e aia avanoa mo le ipo le laulangi so i nei i le fuifa anga tama o le basketball. O le Ta'alonga mumua sa whaia i Hobart i le Aspirated Taruai na whaia ina i New Zealand i a Australia. O isi Ta'alonga o lo de toia le aulu nei a New Zealand e ta'aloa i maaua Filipaina whapea ma Guam i le amtanga o le tausanga a Sao. O le so le aso mua o le series o Ta'alonga whaitawina po tes i kirikiti wha le vāo ma lo i le vale o le Black Caps a New Zealand ma le au mai le West Indies le o lo iei nei de tonu o le tunu. Pei o na sila fia ua uma le series lua o Ta'alonga pupu e tai lua se fulu owa, ma Ta'alonga tai lima se fulu owa i le vāo au nei lua, mai na manu malo umai le au a New Zealand. Ai o le vaenga nei o Ta'alonga whaitawina, e tolu la whai o Ta'alonga o le series, lea ua amatalia i le so i le ai o Christchurch. O le tausanga a tole nei lua fe lua se fulu lima, e na o le lua i a Ta'alonga whaitawina po tests, sa ta alo ai le au le nei e New Zealand. O ia Ta'alonga whaitawina e lua sa whaia i le tunu o Zimbabwe i le masina o Kuso le fo ina malo ai New Zealand i le series. E talu mai le nā taimi o se fulu fitu la whai o Ta'alonga pupu wha le vāo malo o ta'alo ai le au New Zealand i le vāo ma Australia whapea Engelani ai mai se le au le nei a le West Indies. E au le whai ungula nā le nei vaenga o Tala.